Simna amsaya tongai rong ni bagai kok nama kaham. Norong ni bagai tubui fakia MLA Cup knockout football tournament. Kata sora kalia sangga ni tuijul Mumbai. Khaijanga thangi jongo kata sora JV school playground no. Norok simna amsai ni lokorong no MLA Cup joto no participate khlainya bagai norong no koyo. BC wise of football tournament mothang jangnai. Hai ni bagai norok o tournament no yasagai norok replying ni bagai committee ni bakhaktei ini koktoma thumnai rangani hinai saklai rijaka entry fees nai 5100 first prize tongnai 1 lakh runner up 50000 obono karibo trophy bo tongnai nainai di sini koktoma o tintam ni bagai koktoma thumnai rangani hinai sibe বেলেগে হামবাই মিডিয়া টাকুক ন তিনি চিনি কাটাসরা কল্যাণ সংগনি তুইদুলমা বাই চিনি খাসুকসা MLA Cup knockout football tournament ni committee ni ringma bai media tahuk chini oda coverage khane bagai hemen bagai belege hambai tai chini o awai mong pando asukjak ani yagra phasingo chini o tournament ni president borong tapos de broma tai ani uklogo asukjak o tournament ni convener tai chini ani yaksu asukjak chini o tournament ni office secretary tai ani yagra ote khoksa asukjak o tournament no belege no tangkra chini borong nikhile broma kai seng tini media takno numa karon kai haise chini present o manto marni simino kaisa belege jak jomokhai chini khasuksa MLA hai ke ba chini hasine minister bini bungtei belege kotor makhai kaisa bini bungtei MLA Cup ini kaisa tournament cholana thangi tongo oboni bagai o chini je simna constituency haike hezamar aldi block ningai 21 ta BC tai te monpur aldi block ningai te 6 ta GP borongno koinai norok jara jara chini o tournament no participate khainam sungai rok norok dakti khai chini o committee of hai NTP wi register khainani bagai tai joto o chini sinna constituency chini joto chini thung hapano hamjangnai joto takuktai buksono bokoinai chini o katasora o je MLA Cup tournament or tournament no naitotokai tlangnan bagai joto no jono sojitari nan bagai haike seng o jagao bibinno o tournament ni rules tongo o rules no kisicha sanan bagai ani yaksi phajing asukja o tournament ni office secretary bono jorarinai details of tournament ni jeta rules and regulation no kisa sanani bagai hambai ano jorarima bagai ang puileno jotono chini koilan songo chini committee hoite jotono lamsogo ge ang tabu tournament no tiyei je kicha rules and regulation tomana ke sai khanari wana puilesanga jeng salaya ko jeng kaisa minimum ekta entry fee nar jaka chini entry fee ingkai 5100 5100 nge aboni bisingo chinmo khelangnai pura 11 side mane full side o khelangnai nge joto referee te obo naikolnai committee tongnai abo joto TFA ni rule bai jeng khaijengnai referee te licensment ko jotono TFA hoite tongranai nge puilao chini je khelani team ni sasine chinmo ngai hezamara block ni andaro je jeng 21 ta BC tongmani ai BC ni protekta BC ni player a BC on ma thangnai te kaisa BC ni gobangma team rinamu sungkhai rimano plus aboni phataro mohanpur RD block ni hoite 6 ta GP tongo gram panchayat borok bo kaisa gram panchayat ni player te kaisa gram panchayat thangmai obo hengnai kintu kaisa GP hoite borok musungkhai ekta duita tinta jesepan team rimano ngete kaisa most important jeta jeng boi jengno kobang mansung jeng je player bahai ke jeng verify khainai ngai tinmo সম্পূর্ণ জং
जिन जेमन हेजामार आर डेभलप नि जों भिडिअ नो रियाखै जे आर अरिजिनल आबन हयते भेरिफिकेशन खायजानाय प्लास ग्राउंड जों प्रत्येक प्लेयार जे थांना हायनाय जों बंनो रिक्वेस्ट खायनाय जे टीम मैनेजर जे बंनि आधार कार्ड अरिजिनल ते वोटार आई कार्ड अरिजिनल तो हेतुं प्लस एक भिडिअ रेकर्डिंग नि माध्यमे बंनि एक सेल्फ डिक्लारेशन बर आरो सेल्फ डिक्लारेशन खायनाय हिंके जे आनी बुमुं अति देबरमा आनी बावन बुमुं अबहाय आनी बिसि बा पंचायत हिंके महाय क्लायनाय आथिने बं हयते बाकाय जों सेल्फ डिक्लारेशन नारजांनायता जाते कोन समस्या नियातै उलो गाबोन परे बयागुलो जुदि अति हाय कोनो ऑब्जेक्शन बा आते हाय घटना ओंथागाय परिवर्ती समय चिं कमिटी हयते तदন্ত खायाखै जुदि मानजाखाय आ टीम बा आं कोनो जों सस्पेंड खायजांनायता बुजेसेबा नों तंथं आबो हयते सस्पेंड खायजांनाय हिंगे आबो हयते टे कायसे हिंगे हायर जेटा सालायमनि हायर हिंगे अरो कायसे बिसिनि प्लेयार कायसे बिसिनि टीमन मा थांनाय हायर नाबो आ बिसिनि बा जीपी नि प्लेयार न मांगनाय आबन बिसिङाव तेसे हिंगे अरो जों खालि पावनो खेला खायजांनाय जत प्लेयार न खालि पावनो थांनाय हिंगे ते कायसे सिद्धांत जेटा खायजाका हिंगे ए डिविजन बी डिविजन जे सी डिविजन जे जारा थांजाक प्लेयार रक बरक अ टूर्नामेंट पार्टिसिपेट खालायमांलाक जेटा चिनि रानिंग जे थंतंनाय रक्ता गे आबो जों टीएफए हयते कायसे लिस्ट जों रजनाय जे प्लेयार एंगेज बरक बाय आबरनो जों एलाउ खायाता 15 नम्बर हिंगे इको जे कोनो टीम हयते सपोज ताबुक जे कोनो टीम थांनानै फायाखै बा नुगै बरक कायसे डाउट दङ बे बरक ऑब्जेक्शन रिमानो दो जे कोनो टीम नि प्लेयार बा प्लेयारनो जों किसा डाउट दङ हिंगे बरक आबनो ऑब्जेक्शन कमिटी अफ ऑब्जेक्शन रिमानो एकटा ऑब्जेक्शन नि तांगे ऑब्जेक्शन नि कायसे फी दंनाय आरो 2500 तांगे 2500 हिंगे नों कायसे इंक्वायरी खायनायनि ब्लक लेवल थांगै इंक्वायरी खायनायनि कायसे चार्जेस दङ चिन कमिटी न हयते जेटा दायज खायजाका 2500 आप 2500 रिदै ब कमिटीआव आवेदन खायगाय कमिटी पूरा ऑफिशियली वेरिफिकेशन अंखरै तारपरे बंनि टीमनि मैनेजर कोच रंनो रिङैनाय बरंनो आबोनि क्लियरिफिकेशन रिजांनायता गेते जत टीम रंनो जार जार जार्सी रक तुइ फाइनांथुं गरिंखे चिनि कमिटीआव दङ चिन कमिटी हयते प्रोवाइड खायजांनायता और के सिना माने दाबरो साइना मनपुरनि हिसाब अंश दङ तै तामनि बागै बर्णना हाका किजा कन्फ्यूज दङ लोकरता आमबा किजा क्लियर के सबै जाना अच्छा ताम बाङै बंनो ओ जे मोहनपुर आरडी ब्लक नि जे 6टा जीपी नन हाजामानि कारण हंगाय जों ट्राई खायो जे चिनि बरम गोनां सार एमएलए सार बो साका जे ट्राई खायदि माने कन्स्टिट्युएन्सी नि मैक्सिमाम एरिया कवर खायना बाङै हंगाय आ एरिया नखे जों गानागिनि नि ओ जे मोहनपुर आरडी ब्लक नि जे 6टा जीपी ग्राम पंचायत बरक मोटामोटी चिन सिमना कन्स्टिट्युएन्सी क्लायो आबन बाङै जों ट्राई खाय गानागिनि नि ते पब्लिक इंटरेस्ट बो जों अ खेलान टाइम नायथ खायना बाङै मोहनपुर आरडी ब्लक नि अंतर्गत जों 6टा जीपी न जों अरो एड खायकेता माने टूर्नामेंट टोटली सिमना कन्जिन नि बिसिङनो माने हेजामार आरडी ब्लक बिसिङनो मथं जागनाय हालका बरक ए मा थंगिया तामनि बागै माने ओ एमएलए कप तो सिनारो वासिब नंगियाखो माने मिनिस्टार का एमएलए का वासिब नंगियाखो बबो वानसो लाइन र अबो बिनि खायनि थाङै दं लाइन र आव एक्चुअली जेटा बास्तव कक जों आनी जे सामे मतो चिनी ओ सिमनाव अथवा चिनी सिमना कन्स्टिट्युएन्सी करं आमचायरको फनो ताबुक जरा फनो नुगियाखो जे एमएलए कप हिनि फुटबल टूर्नामेंट नंगमनि ताम हिंगाय जों वानसुका चिनिरनि यर्थ जनरेशन वानसुका तै जों साइमानो चिनी खासुकसा एमएलए बो आगिनि सिमे कैसा बो डायनामिक खरकसा बो यर्थ दंमनि बो जखनते पॉलिटिक्स नि हापारो याब्रि बारेखो हायके दफानि सामं थांनानै तरक बारफुरनो बो कैसा बिनि आमचायरको सिकला फान हिनि कैसा अर्गानाइजेशन खायै सिकला नंनो दैदुलमानि जों नुगजाखा ताई विभिन्न जगायाव दफानो गोसों खैतलांनानै बागै सामं थांमाराव नुखा आबनि बागै जों ताबो मुइतो दंखो बो खरकसा एमनेखाय कैसा बेलेगनो थंनो हामजांनाय कैसा बरक दंमनि आरो आदं दंमनि ताई बेलेगनो ससियेल एक्टिविटीज दंमनि पुइलाव जखन बो एलेबल खाय दंफोरबो जों नुखा बो दफानो जोंसो साखायते सानबाय सिकला रंनो तैयै दैदुलै आमचायरको विभिन्न चिन सिकला जे कटार फानो चिनि समाजो
फोनांनायनि बागै सामुं थांमार नुखा आबनो वान सुगिनो आबनो चिंता दरा खाइनो जों वान सुलायखा बखरकसा आगिनि डायनेमिक ऐसा बरक हायके पाब्लिक नमनि बिनि बुंगै जों दागलाय चिनियाव काटासरा रोंखलावो खायसे कतर माखाय जाक जमखाय बिनि बुंति टुर्नामेन्ट दिनै वान सुलाय माने कक खायसे ঠিক আছে এন্ট্রি ফিস তাই 75 তারিখ জরা নং ইবো ইয়াস মানে টংনাই মানে ফিসা एंट्री फीस जों जगह कमिटी हते सिद्धांत हाका जों प्रेजेंट माननि 11/7/2026 असुक जरा खाजाक अबनि बिसिंतिनो एंट्री फी रो इसिनि कमिटी रेजिस्ट्रेशन खाने बागै जों जरा रिजा खाता ताई ओ जगह फर्स्ट प्राइज दंनाय 1 लाख एंड रनर्स अप माने 1 लाख प्लस ट्रॉफी दंनाय दा रनर्स अप रक 50,000 प्लस ट्रॉफी दंनाय दा एंट्री फी के 5,100 तार माने 5,100 ता